Kuthiwa meke nje babona ukuthi koyedwa wabo seliyehla uthando, bavele bashona kadokotela alifake lixhunywa ngemishini-ke lolo libuyele komunye. Ngiyadlala. Bafowethu, uMbali la ukhala ngabantu abakubiza umjolo wakhe la ngesikeshi noma ngemuvi. Uthi cha, abehlise imimoya ngoba lento yakhe ikhona. Ukuthi nje inhlanhla esabheke ngakuyena, abanye-ke uma izinto zingakahambi kahle, abehlise umoya, bambongele, hleze nakubona izinto ziyohamba kahle. Kodwa-ke angifuni ukuchaza kakhulu ngimkhulumele njengedlozi. Nansi ividiyo yakhe ichaza. Ngiyazi ukuthi ukhona la uqubile ngepoqoza. Uyitshela ukuthi siphusha i-content as Jolie, right? Uloku uyiduduza uthi content, music video and stuff. Lalela-ke ngiku-open ama-eyes-ke. Buka-ke. Accepta nje ukuthi ya kona umjolo nje uyawuqabuka ugcine emamuvini, yabona njena. But vuma ukuthi yes le ngane le yimina inenhlanhla and iyakudlula wena, yabo. Uwamukele lokho kuzokusiza ukuthi nawe uthole lo mjolo enginawo, uzithole usubusiseka nje. Vuma nje. Lalela-ke ngiku-open ama-eyes njengamanje. It's up to you ukuthi ama-eyes you are open or